Oi tre ljudi, moji admiri danas igramo, kao što vidite, Argarija. Čujem Argarija. Da, Argarija. Tako da, let's go. I level 10 sam, uključio sam svoj profil, pa sam malo si igrao. Ira. Hajde. Wood. Ja mislim da bi bio u prošloj epizodi. I bio je u prošloj epizodi opet. Wood. Maj si Wood. U stvari bit ćeš. Polako. Čekam žrtvu. Evo žrtva. Ja sam tamo žrtva. Bježi. King of Kings, logično. Mislim ono najlogičnije, logično King of Kings. Moj skines, Chinese, yes. To vidimo, eno žrtvi. Moja žrtva. Odi vam. Da mi ja spodijem. Najbolj su meni. I mrtav sam. Dobre. Ajme, Mati me opet prati. Pobjegao sam mu. Ajde, spoj se. Losers. Lick my deodorant. Spoj se. Yes. Hodimo. Žrtva. Evo žrtva. Moja si žrtvo. Odmah, čekam žrtvu. Moj. To ne mogu više pojesti, možda će od mene na kraju pojesti. Ajde, samo još se vidu. Idemo pa na ovo. Giri. Jes mene pridao sam prijeklom kasnije, zašto sam spodijelio, nema bagi. Baš će me neko iz prvog pokušaja tu. Eno opet pčela iz prošle epizode. Napada me pčela, halo. Ajmo. Eno pčela, 3 pčela. Biž. Moram komunicirati s pčelama. Ne funkcioniše. Moj si muho. Yes. Izvuko se, je. Izvuko se, je. Portugal će me pojesti, je. Portugal će me. Ajde ja mogu da uspijem, sam na vrijeme pa divam da probam pojesti. Sad nikad ništa. Ne, ovo... Ne. Istina je... Ne možeš to igra treba 5 minuta da samo spojim. Što je već u zamci. Biž, uđi u mene. Ja sam ti bolji drug, hajde. Isprepadao sam se živ. Oj, brate, mili. Ej, yes. A barem se neko pojio. Barem sam 2 osobe pojio danas. To je ekstra za mene. Denmark. Muha. Napad muhe broj 2. Muha, odvalno muhu. Odvalno, ajmo timski neko pojiti. Nemo sam mene smo. Nisam ti na tom specijaliti, ja sam mrtav. Ne pa meni je mrtav sam. Oj, baš je zešlo.
Vidi. Ovo je samo mene da ide. Budite drugo na auto. Ajde sad, šta sad hoćeš? Šta ti sad možeš? Ajde, ja se prvo ti poješ na manje dio, ti bio večer mi dobio. A šta kad se ja spiš, šta se onda desi? Onda ću te ja ganjat da te ne pojedem. A pošto me mrzko, to zaboravi. Eto, znači podijelimo s pojedimo ovog. I na to, vidio. Ajde. Odi vam, kraj tebi, kraj. Dobro imaš tu sreći, tu nije kraj. Joj, živ sam se prepuo. 15.000 sam se ja dijelova, ovi kako zove. Aj, pojedi me. Sme marno. Pustite me bara malo da preživim ovdje. Ajde. Yes. Ajde. Samo da se pojedi. Čume da se pojedi. Da se spojim. Ovo je to noga. Viš gore. Viženzi gorenzi. Yes. Oni opet smo mi u top 4. Opet. Evo je na pčeli. Napad pčeli broj 2. Moramo bježati sada. Jer je to napad pčeli broj 2. Moramo bježati sada. Napad pčeli broj 2. Moramo bježati sada. Halo, ja sam ti. Jesi. Pojedi, haj u drugu, pojedi. Jes. Stvar. Nemam riječi. Sim iskreno, nemam riječi. On bi trebao mene da podržava. Mene. Ovdje sam ja niko i ništa. Mene. Ajde vidimo dalje kako je situacija. Nije nam loša situacija, nije. Tam se udaraju. Ajde. Idem. Brate mi. I to je bilo to od epizodi. Hvala na gledanju, tako da, arrivederci.